an extended edition of Jaguar's athletic luxury sedan, the XJL. We test the Citroën DS3 convertible and the new VW Golf variant. Евромакс, информативен магазин. 19 часот и 30 минути. Во продажба најновиот албум на британското дуо OMD. Изложба во Париз во чест на дизајнерката Айлин Греј. Побарувачка. Поминете ја ноќта во омиленото место на британците, појадок во кревет. Got yellow powder on the table, bathtub methamphetamine. Speed. Cocaine high, no off button. I've seen people stay up for 15 days on it. Look at this place. Disassembled radios, TVs taken apart. Tweakers just tweak stuff till they drop, don't they? He doesn't look like he dropped. He looked like somebody beat the crap out of him. Could have been the result of an argument. Problem is, once a meth head starts something, no off button. Just take it easy. Something is not right here. Tweakers love their porn. See how kinky our guy was. Eric, run. Everybody, run! Get out! Everybody out! Вечерва. Една од најгледаните ТВ серии во Америка и светот. Синоним за криминалистичка серија. Нова епизода истрага на местото на злосторството, Мајами. Денеска, во новата епизода на Сладка тајна, ќе гледате. Pero Luis te dijo algo, te dijo por qué se fue. Bueno, señora Grace, él en realidad estaba muy nervioso. Él dijo que usted ya no lo necesitaba. ¿Te dijo eso? Sí, señora. ¿Peinar muñecas? ¡Sandrito! Gracias. Ya te los analizo. 2 Bloody Mary. Bien picosito como le gusta. Yo no quiero más, gracias. No, anímate, está muy rico. Tómate este traguito que te ha preparado Sandrito. Ay, Luis, ¿te acuerdas cuando cantábamos a dúo? ¿Cómo voy a olvidarlo? Esos fueron mis inicios. ¿Qué tiempos aquellos, no? Tiempos que volverán. Vamos, brindemos por el regreso de la Chiqui. Salud. Salud. ¡Ah!